United States of Africa. leta zunze ubumwe za Afrika United States of Africa. bizaba It shall come muri Ezekiyeli in Ezekiel 37 37, 15 15 kugeza kuri 22 to 22. ubu ni bwa buhanuzi bwa Ezekiyeli bw'aya magufa These are the prophecy of Ezekiel over the bones. ariko ku murongo wa 15 na 22 But on the verse 15 and 22, ngo nuko mwana w'umuntu wishakira inkoni maze uyandikeho uti ni ya Yuda ni y'Abisirayeli bagenzi be, maze ushake indi nkoni uyandikeho uti ni ya Yosefu inkoni ya Efraimu n'inzu y'Abisirayeli bose na bagenzi be, maze uzihambiranyemo inkoni imwe kugira ngo zihinduke imwe mu kuboko kwawe, maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati mbese ntiwadusobanurira impamvu z'ibyo, uzababwire uti uku niko umwami w'Iteka avuga ngo dore ngiye kwenda inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Efraimu n'imiryango y'Abisirayeli bagenzi be, maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda mbagira inkoni imwe babe umwe mu kuboko kwanje, kandi inkoni wanditseho zizaba ziri mu kuboko kwawe uri imbere yabo, maze ubabwire uti uku niko umwami w'Iteka avuga ngo dore ngiye kuvana Abisirayeli mu mahanga bagiyemo bateranirize hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite, nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu kimwe, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami wabo, ntibazongera kuba abatandukanye ukundi, kandi ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Amen. Ezekiel chapter 37, 15 to 22. Again, the word of the Lord came to me saying, as for you, son of man, take a stick for yourself and write on it, for Judah and for the children of Israel his companion. Then take another stick and write on it, for Joseph, the stick of Ephraim, and for all house of Israel his companion. Then join them one to another for yourself into one stick, and they will become one in your hand. And when the children of your people speak to you, saying, will you not show us what you mean by this? Say to them, thus says the Lord God, surely I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribe of Israel, his companion, and I will join them with it, with the stick of Judah, and make them one stick, and they will be one in my hand. And the sticks which you write will be in your hand before their eyes. Then said to them, thus says the Lord, surely I will take the children of Israel from among the nations, wherever they have gone, and I will gather them from every side and bring them into their own land. And I will make them one nation in the land of the mountains of Israel, and one king shall be king over them all, and there shall no longer be two nations, nor shall they ever be divided into two kingdoms again. Amen. Amen. Ubuhanuzi bwa kabiri buzaba kuri Afrika ndagira ngo wandike. I want you to write this, the second prophecy over Africa. Afrika izagira imigi 5 ikomeye, kandi ururimi ruzavugwa ruzaba ari Igiswahili. Africa shall have 5 major cities and one language, which is Swahili. Ururimi rw'Igiswahili Swahili ruzamenyekana muri Afrika hose. will be known all over Africa. Tuzakoresha Igifaransa n'Icyongereza nk'indimi zisanzwe, ariko ururimi rw'Abanyafrika icyo gihe ruzaba ari Igiswahili. We will use English and French as we always do, but the main language will be Swahili. Yesaya 19 ku murongo wa 18. Isaiah chapter 19 verse 18. Uwo munsi mu gihugu cya Egiputa hazabamo imidugudu 5 ivuga urunyakanani, irahira Uwiteka Nyiringabo, umuzitwa umudugudu wo kurimbuka. In that day, 5 cities in the land of Egypt will speak the language of Canaan and swear by the Lord of hosts, one will be called the city of destruction. Ndimo ndiga Igiheburayo. I'm learning Hebrew Muri mu buryo buri advance. and on advanced level. Nururimi rukomeye. It is a very hard language. Kuko urwego turimo tubigira muri ruragoye. None donc ruri hejuru ruri avance. Because it is
above the advanced level. It's very hard. dore icyo nasobanukiwe. This one thing that I learned. Ikiheburayo Hebrew. gikomoka It's rooted mu kirimi cy'abanyakanani bita Pro-Canaanite. in the language of Canaan called the Pro-Canaanite. Muri izo ndimi Among these languages, harimo n'indimi z'iburasirazuba. there are language of Western. Akkadian. They are Akkadian. indimi zo muri Babylon, Mesopotamia. The language of Babylon and Mesopotamia. Ikindi rurimo Ikiarameya. There is also Aramea. Ikindi harimo Icyarabu. There is Arab. Igiswahili Arabic or Swahili. gifitanye isano n'izo ndimi zose. So Swahili is related. There are a relationship between Swahili and all those languages that I mentioned. Icyarabu, The Arabic, Ikiakadian. the Akkadian. Mu Kiakadian In Akkadian language, ijambo umukerubi the word cherubim, ariryo riba no mu Giheburayo, which is also in Hebrew, gifite inyuguti eshatu. it has 3 words: Ni ka, Ke, ra Ra, na ba. and Ba. Ka, ra, ba Ka, Ra, and Ba, niyo bage kerubi. which also is cherubim. Mu Kiakadian In Akkadian, ibisobanura iki? what does it mean? Aha niho hakomoka ijambo So this is the word, this word comes from karibu mu Giswahili. Karibu in Swahili, which means welcome, Karibu which means welcome. bisobanura ngo ni ukurinda, It means protection. bisobanura ni ukwakira. It means welcoming. Niyo havamo abakerubi. That's why the cherubim comes. Abakerubi nibo barinze intebe y'Imana, Cherubim guards the throne of nibo God. bakwakira ukinjira ku ntebe y'Imana. They welcome you to on the throne of God. Uru rurimi So this rufitanye language, isano. it's related. Bibiliya yavuze ngo uwo munsi The Bible mu says gihugu cya Egiputa on that day in the land of Egypt, hazabamo imidugudu itanu. there will be 5 cities. Afurika nimara Africa, kuba igihugu kimwe once it becomes one nation, izaba ifite imijyi itanu ikomeye gusumba iyindi. it will have 5 great cities. Umwe uzaba mu majyaruguru y'Afurika, One will be in the northern of Africa. undi uzaba mu majyepfo y'Afurika, Another will be in southern of Africa. undi uzaba iburasirazuba bwa Afurika, Another will be on western of Africa. undi uzaba iburengerazuba bwa Afurika, Another will be eastern of Africa. undi mujyi uzaba hagati rwagati muri And Afurika. the 5th city will be in central Africa. Iyi mijyi uko ari itanu So these 5 cities, izaba ikomeye cyane. they'll be very powerful. Ururimi ruzaba rukorwa So the language that ruvugwa muri is spoken administration in the administration ni urunyakanani. will be the Canaanite. Urufitanye isano The one that is related ni Igiswahili. with Swahili. Igiswahili Swahili. mutangire mukigisha abana You need to start teaching to your muri children. West Africa, West Africa, mwiga Igiswahili. study and learn Swahili. Muri Afurika y'Amajyaruguru In Northern Africa, nimutangire mwiga Igiswahili. start and learn Muri Swahili. Afurika y'Amajyepfo, On the West Africa, Ni mwige North Kiswahili. Africa, learn Swahili. Afurika yo hagati Central Africa, ni mwiga Igiswahili. learn Africa. Afurika Swahili. y'Irasirazuba On the West Africa, ni mwimenyereze cyane Igiswahili kuko kiri iwanyu. get used and practice often Swahili because that's where it comes from. Icyongereza, English Igifaransa French, n'izindi ndimi and other languages. zizavugwa, Yes, they'll be ariko spoken. si rwo ruzaba ururimi rwa Afurika. But the main African language, Abantu benshi majority of bazashaka people, kwiga Igiswahili, they will want to learn Swahili. mukige kitaraja ku isoko cyane ngo gihende, So you need to start before it gets expensive kuko kwiga Igiswahili kizaba kiruhije. because it will be very hard when the time comes. Mutangire muhereze abana Tanzania, mubohereze Kenya baje kwiga Igiswahili. So start sending your children to Tanzania, Kenya to learn Swahili. Amashuri yanyu mwige mu Ifaransa n'Ibyongereza mushiremo n'Igiswahili. So the school system that you have of French and English, you should also start putting in Swahili. Ndababwira iby'Imana ifite ku mugambi wa Afurika. So I'm telling you what God has over Africa today. Bavuze ngo iyo midugudu itanu ngo muzaba uwo kurimbuka. So among the 5 cities, one will be called the city of destruction. Iri jambo kurimbuka The word destruction mu zindi nyandiko, and other scriptures mu nyandiko z'Icyarabu in Arabic, Arabic, cyangwa se mu za Vulgate or in the Vulgate,
cyangwa se za septante izi zose all these scriptures zisobanura ngo ni umudugudu w'izuba. It means the city of sun, cyangwa se ahandi bakavuga ngo ni umudugudu wo gukiranuka, or the city of righteousness. kuki umudugudu bawise ngo ni ukurimbuka? Why is this city referred to as a destruction? kuko muri uyu mujyi wa gatanu Because in this fifth city, uzaba uri hagati muri Afurika, they'll be in the middle of Africa. uzaba ufite igicaniro. It will have ndaza kubivugaho. an altar. We'll speak about this. niho satani n'ingabo zizarimbukira, That's imikorere y'ikuzimu izarimbukira aho hazaba hari igicaniro. That's where Satan and his agents will be destroyed. There'll be an altar in the middle of Africa. aha niho hazarimbukira ibintu byinshi. That's where there'll be a destruction of so much. izuba ryo gukiranuka rizaba riri aha. The sun of righteousness will be here. yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Praise to Jesus. ubuhanuzi bwa gatatu, The third prophecy, Afurika izagira igicaniro cyo gusenga no kuramya. Africa shall have an altar of prayer and worship. igicaniro cyo gusenga no kuramya. An altar of prayer and worship. Yesaya 19:19 no kuri 20. Isaiah chapter 19 and 19 to 20. ngo uwo munsi hazaba igicaniro cyubake uwiteka mu gihugu cya Egiputa hagati. urumva hagati hane navuze. kandi ku rugabano rwacyo bazashingira uwiteka inkingi izaba ikimenyetso n'umuhamya ku uwiteka nyiringabo mu gihugu cya Egiputa, kuko bazatakambira uwiteka babitewe n'ababarenganya, nawe azaboherereza umukiza n'umurengezi aze abakize. Hallelujah. In that day there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the Lord at Tibora, and it will be for a sign and for a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they will cry to the Lord because of the oppressors, and he will send them a savior and a mighty one. He will deliver them. iki gicaniro kizaba hagati This altar will be in the midst, n'inkingi y'umuhamya. and the altar as a witness. hazaba kuramya guhambaye muri Afurika, There will be great worshiping in Africa, ariko cyane cyane muri uyu mudugudu wa gatanu wo hagati but mostly in this fifth city in the central. hazabaho kuramya mu buryo butangaje. There will be great worshiping and praising. hazabaho kurimbuka ku bintu byinshi by'umwijima. There will be great distractions of darkness. amaproje y'umwijima azarimbuka. All the project of darkness will be destroyed. izuba ryo gukiranuka rizaharasira. And the sun of righteousness will shine. Hallelujah. 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 icya gatanu kizaba muri Afurika, And icya kane mbabarira, number 4, the fourth prophecy, izagira umutwaro umwe kandi azaba atinya Imana. Africa shall have one leader who fears the Lord. hazaba perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za Afurika. The one president to the first president of the United States of Africa azaba akijijwe, will be a believer atinya Imana and God-fearing kandi w'umunyabwenge and bwinshi. a very wise. ikindi azava mu gihugu kivuga icyongereza And this president will come from an English-speaking country muri Afurika. in Africa. of course azaba azi igiswahili. Of course, he needs to be speaking Swahili as well. Ezekiyeli 37:24 Ezekiel chapter 37:24. ngo kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo bose, bazaba bafite umwungeri umwe, bazagendera no mategeko yanjye, bakomeza amateka yanjye kandi bayakurikize. David my servant shall be king over them, and they shall all have one shepherd. They shall also walk in my judgments and observe my statutes and do them. tuzagira perezida umwe ukijijwe We will have wa one. mbere, perezida wa mbere azaba akijijwe, The first president of Africa will be a azaba believer. ava mu gihugu kivuga icyongereza He will come from English-speaking countries kandi azaba azi igiswahili, in Africa, and he will speak Swahili. kandi hazaba igicaniro. And there will be an altar. icya gatanu, ubuhanuzi bwa gatanu, Number 5, the fifth prophecy. abantu b'abanyafurika bajyanywe ari abacakara bazagaruka, hamwe n'abatuye hanze ari abanyafurika bazaba bazanywe no kubaka iwabo.
The sons of Africa, African descendants in diaspora, shall come back to their mother's land and to help a rising Africa. Ezekiel 37:21. Ezekiel chapter 37 verse 21. Maze ubabwire uti uku niko Umwami w'Iteka avuga ngo dore ngiye kuvana Abisirayeli mu mahanga bagiyemo mbateranirize hamwe baturutse impande zose maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Hallelujah. Then said to them, thus says the Lord God, surely I will take the children of Israel from among the nations wherever they have gone, and I will gather them from every side and bring them into their own land. Yesaya 43:5-7. Isaiah 43:5-7. Tugiye guhanurira abanyafrika bari hose batataniye kugira ngo batangire kwitegura bagaruka iwabo. We are going to prophesy over every African in diaspora to start getting ready to return back home. Uvuka ijambo rivuga ngo ndutinye ndi kumwe nawe nzazana urubyaro rwawe ndukuri burasirazuba nzagukoranya ngukuri burengerazuba nzabwira ikaskazi nti barekure ikusi babwira nti wibimana nzanira abahungu banje bave kure n'abakobwa banje bave ku mpera y'isi nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye uwo naremeye kumbe iki cyubahiro ninjye wamuremye ninjye wamubumbye. Hallelujah. Fear not, for I am with you, and I will bring your descendants from the east, and I gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my sons from afar, and my daughter from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Ndabwira uyu munsi ikasikazi. I speak today on the east. Barekure. Let them give abari them muri up. Australia muze. Those in Australia muri Amerika mutahe. Those in America return mu home. Bushinwa mutahe. Those in China return muri home. Canada mutahe. In Canada go mu home. Bwongereza mutahe. In England go home. mu Bubiligi mutahe. In Belgium go muri home. Italy mutahe. In Italy go home. mu Fransa mutahe. In France go muri home. Portugal mutahe. In Portugal go home. muri Hollande. In Norvège. Norway. Sweden. n'ibindi bihugu byose. Every country. aho muri Wherever you nimuze are. Come back. barekure. Let them go. ndabwira ikusi I ngo tell the south. wibimana Do not keep them. ikusi rekura abahungu So let my boys and sons, abakobwa my daughters b'abanyafrika baze of Africans come turahanura back. mu izina rya We Yesu prophesy in the name of Jesus. nimuze mwubaka iwanyu Return and rebuild your nimuze home. mwubaka iwanyu Come back and build your nimuze home. mukomeze iwanyu Come back and strengthen your nimuze home. Come back. oh Hallelujah. zarira abahungu banje bave kure Let my sons from afar, abakobwa banje bave ku mpera y'isi my daughters from the end of the earth, turategeka inguni enye z'isi we command every four corner of the world. turahanurira abakobwa n'abahungu ba Afurika aho banyanyagiye ku isi yose ngo nimuze We prophesy the sons and daughters of Africa, wherever you are scattered around the world, come back. Afurika iragukeneye Africa needs you. ngwino Come home. Hey! Hallelujah. ubuhanuzi bwa gatandatu Number 6, the sixth prophecy. buravuga ngo igihe kizagera ubwo kwitwa umunyafurika bizaba ari iby'agaciro kandi ibyo kwifuzwa kuko Imana izaba iri kumwe nabo. Time will come when to be called African will be bringing much honor and to be envied because God will be with them. kwitwa umunyafurika bizaba iby'agaciro To be called African will bring much honor ndetse abantu bazabyifuza. and people will envy it. ibanga ni iki? The secret ni uko Imana izaba iri kumwe n'abanyafurika. is because God will be among Africans. Ezekiel 37:23. Ezekiel 37:23. ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo cyangwa ibizira byabo cyangwa ibicumuro byabo byose ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha maze mbeze nabo bazaba ubwoko bwanjye nanjye mbe Imana yabo. Hallelujah. They shall not defile themselves anymore with their idols, nor with the detestable things, nor with any of their transgressions, but I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned, and I will cleanse them. Then they shall be my people, and I will be their God. Imana iravuze ngo God is igihe saying kizagera the time will ubwo come Afurika izatinya Imana byuzuye. when Africa will fear God. Abanyafurika benshi All Africans n'abayobozi bayo and their leaders bazatinya Imana.
they will be God-fearing people. icyo gihe Imana izazamura Afurika At that time, God will raise Africa, abantu bifuza kuba abanyafurika and the people will wish to become Africans, kugira pasiporo ya Afurika to have or to host African passport. uzaba busa n'ufite ikibuye cya diyama cy'amakara 10 mu kwaha kwawe. Owning African passport will be compared to having 10 diamonds in your carat of diamonds in your pockets. Niko bizaba bimeze. It will be compared to that. Kubera iki? Why? Imana izaba iri muri Afurika, igitinyiro cyaho gihari, izamure identite y'abanyafurika. God will be in Africa, and His honor will be there, and it will promote and raise the honor of Africans. Karindwi. The fifth prophecy. Ubuhanuzi bwa karindwi aribwo bwa nyuma. The fifth prophecy of Africa. Afrika izabwiriza Ashuri, igirana ubusabane na Isirayeli, kandi ibera isi umugisha. Africa will minister to Assyrians in good relationship with Israel and be blessings to the nations. Umve. Listen. Ashuri niho ya migezi ibiri yacaga. Assyria is where the two rivers goes to. Muri Edeni. In Eden. Tigre na Efrata. Tigris and Euphrates. Naho Pishon. And Pishon. Yacaga muri Afrika. It goes to Africa. Ikazunguruka igihugu cya Havila. And it will surround the country of imigezi ibiri yabaga muri Afrika, indi yabaga muri Ashuri. The two rivers were in Africa and the other in Assyria. Mu minsi ya nyuma in the later days, hazongera kandi yaho ubusabane bwa Afrika na Ashuri, ni ukuvuga ngo Moyen-Orient, ibihugu biriya bihugu byose za Iraq, za Iran, biriya bihugu. So in the later days there will be a good relationship between Africa and the Middle Eastern countries. Na Israel. And also Israel. Ashuri. Assyria. Iraq. Iran. Igice cya Turkiya. Part of Turkey. Ndetse na Syria. And Syria. Tokiyo ya kera yose yitwaga Ashuri. The ancient Turkey, which is Assyria at that time. Wow. Ziko bikomeye. It is very powerful. Muri Edeni. In Eden. Yavaga muri izo bice ikagera no muri Afrika. Yavaga Afrika ikagera muri izo bice. It will go from Africa to those to those areas. None ngo Imana igiye gukoresha abanyafrika nibo bazavuga ubutumwa bwa nyuma babwiriza biriya bihugu byinshi birimo Islam, na abanyafrika bazabibwiriza. But now God is using Africa to preach, and they want to carry the gospel to those Middle East countries, and most of them are occupied by Muslims. Yesaya 19:23 kugeza kuri 25. Isaiah 19:23 to 25. Ngo munsi yazaba inzira ngari iva mu Giputa ije bwashuri. Abashuri bazaza muri Egiputa, abanyegiputa bazaje bwashuri, kandi abanyegiputa n'abashuri bazasengera hamwe. Uwo munsi abisirayeli bazaba ba gatatu kuri Egiputa na Ashuri bo guhesha isi umugisha. Kuko Uwiteka Nyiringabo abahaye umugisha avuga ati, abanyegiputa ni abantu banjye, abanyeshuri ni umurimo w'intoki zanjye, naho abisirayeli bo ni gakondo yanjye, mwese ni muhirwa. Wow. In that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and Assyrian will come into Egypt, and Egyptian into Assyria, and Egyptians will serve with the Assyrians. In that day Israel will be one of the three with Egypt and Assyria, a blessings in the midst of the land, whom the Lord of the host shall bless, saying, blessed is Egypt my people, and Assyria the work of my hand, and Israel my inheritance. Ngo hazaba inzira, ni ukuvuga ngo Edeni izongera ibeho. Niba wabyumvishe rero, hazaba inzira iva muri Afrika ijya muri Assyria, Ashuri. In that day, the Bible said there will be a highway that goes from Egypt to Assyria. That's a new Eden. Wow. Iraq, Africa. Iraq, Africa. Bizongera iyo nzira. And back and forth. Na Israel zicomekamo ya gatatu kuko yarahamagara. And the Bible says Israel will be the one of the three. Ngo Afrika izagirana ubusabane na Israel cyane. That means Africa will have a good relationship with Israel. Ubwo Buraya burimo nganga Afrika burimo burwanya Israel, Afrika izahaguruka ivuga ngo twebwe dushigikiye Israel. When a European country are rejecting Israel,
or avoiding Israel, Africa will have a strong relationship with Israel. kandi kubera icyo And for that reason, igice cyose cy'iburasirazuba majority of the western side, iburasirazuba the eastern side, ni ukuvuga ngo biriya bice by'abarabu biriya bice na za Iraq na za Iran biriya byose bizagirana ubusabane na Afurika. So the Middle East countries will have a relationship with Africa. Ko bitoroshye. It's amazing. Ibi ni Imana ibivuga. Only God can do this, and He's saying iyi ni Imana ibivuze kandi bizaba. God is saying this, and it shall happen. Bizaba. It will happen. Afrika izabwiriza ibihugu by'abarabu. Africa will preach to the Middle East, to the Arabic countries. Izagirana ubusabane na Israel. It will have a relationship with Israel. Kandi izabera isumugisha. And it will be a blessing to the world. Ngo munsi yazaba inzira ngari iva muri Egiputa ijya kwa Ashuri. On that day there will be a highway from Egypt to Assyria. Imana izabikora ibi. And God will do this. Kandi Afrika izahisha isumugisha. And Africa will bless the world. Ibi ni ibintu birindwi Imana izakora muri Afrika. These are the 7 things that God will do for Africa. Ngiye mu gusoza rero. I am concluding. Duharanire kugarura Edeni yacu yatakaye. Let us strive to bring back our lost Eden. Uriteguye? Are you ready? Ninde uzayigarura? Who shall bring Eden Njyewe back? nawe. It's you and I. Njyewe nawe. It's you and I. Itangiriro 2:10. Genesis 2:15. 2:15. Genesis chapter 2 verse 10. Uwiteka Imana. Chapter 2:15. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo kandi ayirinde. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Imana imuhaye imirimo ibiri. God is giving him 2 responsibilities. Guhingira Edeni. To tend Eden. Ikindi no kuyirinda. And to keep it. Afrika ni Edeni. Africa is Eden. Afrika we. Africa. Imana iragusaba ngo. God is asking you. Ngongera uhingire Afrika. To attend for Africa. Ikindi ni murinde Afrika. And to keep Africa safe. Icyakabiri. Number 2. Nako icyambere. Number 1. No kuyirindira. Is to tend kurinda Afrika or to keep Africa safe, to protect Africa. N'umunyafrika. This is up to an African uzagarura umutekano wa Afrika. Who will restore the security of Africa. Sabanyamahanga. Not the foreigners. No. No. Ichimana ivuga. This is what God is saying here. Abanyafrika ubwabo. Africans themselves. Nibo bazagarura umutekano wa Afrika. They are the ones to restore the security of Africa. Ikibazo kiri muri Mali. The problem that we have in Mali. Kiri muri Libya. In Libya. Muri Nigeria. In Nigeria. Muri Mozambique. Muri Somalia. Muri Sudan. In Sudan. Muri Congo. In Congo. Ndetse n'ahandi hose. And the other countries. N'abanyafrika. Are the Africans. Bazakiraga. Who are going to bring it to an end. Kuko ni mwebwe Imana isaba. Because it is you that God is asking. Ngo murinde Edeni yawe. That protect your Eden. Icyongeyeho cya kabiri. Number 2. No kuyikorera. Work and tend for Abanyafrika muhaguruka mukore. African, get up and start to work. Mukoresha ubwenge bwanyu. Use your wisdom. Amaboko yanyu. Use your hands. Ubushuti bwanyu. Use your friendship. Ubumenyi bwanyu. Use your knowledge. Amafaranga yanyu. You will use your finances. Kugira ngo Afrika muyibagarire. For you to be able to equip Africa. Nimuyishiremo imihanda myiza. Equip Africa with highways. Muyishiremo ibitaro byiza. Equip Africa with hospitals. Mubushakashatsi. With the researchers. Muvumbure. Invent. Muhimbe. Create. Imana ibahaye ubwo bwenge. God is giving you this wisdom. Kugira ngo muyihindure paradiso. For you to transform Africa to paradise. Muyihindure Edeni. Change Africa into Eden. Nimuyikorera. When you work for ikindi mukayishiramo umutekano. And you surrounded with a security. Nimukorera Afrika. When you work for Africa. Mukayibagarira. And you cultivate for Mukayikorera. Africa. You work for Africa. Mukayija imbere. You lead Africa.
Africa, mukagerageza gukora uko Imana ibasaba kose, and you work as God wants you to do, igihe kizagera the time will come, Afrika ihinduke Edeni. Africa will change into Eden. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes. Hari Hallelujah. abantu birirwa bavuga ngo Afrika iravumye, The people complain that Africa is cursed. abantu birirwa bayisuzugura. They despise Africa. Vuba But very soon, abantu bazabona Edeni igarutse kandi. people will see the lost Eden coming back. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel 36 Ezekiel chapter 36, ku murongo wa 34 verse 34 kugeza kuri 35. to 35. Kandi igihugu cyari umwirare kizahingwa, iyo ni Afrika, nubwo cyari kidaturwa, imbere y'abahita bose baragihunga bakagihunga, maze abahita bakavuga bati yo ururimi rwahindutse, nibasanga twaragikoreye, twarakivunikiye, twaragisengeye, ngo abahita bose bazavuga ngo iki gihugu cyahoze ari umwirare cyahindutse nka ya ngobyi yo muri Edeni, kandi imidugudu yari yarasenyutse y'amatongo idatuwemo, noneho yakikijwe n'inkike z'amabuye ituwemo. Hallelujah. 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 Shima Yesu. Hallelujah. Ezekiel 36, 34, 35. The desolate land shall be tarred instead of laying desolate in the sight of all who pass by. So they will say, this land that was desolate has become like the Garden of Eden, and the wasted, desolate, and ruined cities are now fortified and inhabited. Ngo kizahinduka nka Edeni. It will become like Garden of Eden. Mana manura imbaraga zawe God, bring your power kugira ngo Edeni yongere igaruke muri that Afrika. the lost Eden will come back in Muvandimwe, Africa, brethren. ndasaba ngo aho uri, niba uri mu nzu iwawe cyangwa uri haguruka nsengane nawe akanya gato, ndagira ngo tubwire Afrika isubire yongere ibe Edeni. Brethren, wherever you are, I ask you that you stand up this moment to prophesy of Africa to become back. No kuri televiziyo yawe Eden. haguruka. Wherever you are on your Niba television, utwaye imodoka irimo wumva parika, if you are driving, you should pull over. niba uri kuri computer yawe If you are on your zuka mu gitanda computer, cyawe uhaguruke, get up in your bed and stand tugiye up. gusenga We are going to pray for kugira ngo ibi bintu Africa. bibiri bibe, For these two things to umwuka wo happen. gukora The spirit of n'umwuka wo working kurinda, and the spirit of kugira protecting ngo Afrika yongere ibe Africa, Edeni. for Africa to come back as Tugiye Eden. gusenga. We are going to pray. Uwiteka Mana ikomeye, Oh, great God, mu izina rya in Yesu, the name of Jesus, imbaraga zawe your power, Lord, nizimanuke, let it come. abahungu n'abakobwa Sons and daughters b'Abanyafurika of Africans, baha umwuka wo gukora, give them the spirit of working, bakoresha ubwenge, using their mind, and amaboko yabo, their hands, imifuka yabo, their pockets, ubumenyi bwabo, their knowledge, inshuti zabo, their friends, babashe kubaka Afrika to rebuild Africa. mu izina rya In Yesu. the name of Jesus, Umwuka wo kurinda the spirit of protection ubashe kutumanukira, to come upon us. turinde amago yacu, Protect our families. turinde umudugudu wacu, Protect our cities. turinde igihugu cyacu, Protect our countries. turinde umugabane wacu. Protect our continent. Afrika, Africa. habwa abahungu n'abakobwa Receive sons and daughters baguhingira, who will cultivate for you, bakurinda, who will protect you. nishimani dusaba, When that's what God wants us to hanyuma do. babandi baduseka And those who laughed at us, bazongera kurunguruka, they shall take a look again. batangazwe And they'll be amazed no kubona Afrika by seeing Africa irasa neza, fortified. hanyuma bavuge ngo And they shall say, wa mugabane that wari continent warasuzuguwe, that was desolate, utari utuwe, that did not have inhabitants, wongeye guhinduka it has changed. kayangobyi ya Edeni. Like at the Eden, Edeni iragarutse, the Garden of Eden has come inzira back. nyabagendwa irabonetse Now the highway is ya found. Afrika na Irake, Africa and Iraq, Afrika na Israeli, Africa and Israel, inzira irahabaye, the highway is bagiye made. guha isi umugisha. We are going to bless the world. Oh! Hallelujah. Oh! Iki Hallelujah. ni cyo gihe And this is the time Africa, for Africa, abahungu bawe, the sons, abakobwa your bawe, daughters, nibahaguruke, to rise, nibakore to work, mu
izina rya In Yesu. the name of Jesus. Edeni Eden. garuka. Come back. Edeni Eden. ngwino. Come back. Edeni Eden. icara Sit muri in Afrika. Africa. Uyu munsi Today bizaba it shall come kubw'ishaka by the ry'Uwiteka. zeal of the Lord. Kubw'ishaka By the ry'Uwiteka. zeal of the Lord. Kubw'ishaka By the ry'Uwiteka. zeal of the Lord. Kubw'umurava By w'Uwiteka. the zeal of the Lord. Bizuzura. It shall come to Afrika pass. Africa. bizahinduka It shall Edeni. come like it become like Eden. Afrika Africa. Receive. hakiri umuyaga wo guhinduka. Receive the wind of change. Receive Africa. Hakira umuyaga wo guhinduka. Receive, embrace the wind of change. Receive Africa. Hakiri umuyaga wo guhinduka. Embrace the wind of change. Africa. Hakiri umuyaga wo guhinduka. Embrace the wind of change. Africa. Hakiri umuyaga wo guhinduka. Embrace the wind of change. Africa. Hakiri umuyaga wo guhinduka. Embrace the wind of change. Africa. Hakiri umuyaga wo guhinduka. Receive the wind of Komera Yesu change. amashyi n'impundu nyinshi cyane. Hand the clap to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shout to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bigaragare. A shout to the Lord. Bigaragare. A victory. Amashyi menshi A cyane. shout and a hand clap. Edeni Eden iragarutse has come back muri Afrika. in Africa. Woo. Hallelujah. Shima Yesu. Be praised, oh Jesus. Mwitegure kwakira imidugudu itanu ikomeye. Be ready to receive the 5 great cities. Kuva Cairo kugeza Afrika y'Epfo. From Cairo to South Africa. Kuva Gabo ukagera i Mombasa. From Gabon to Mombasa. Oh! Hallelujah. Nimwakira umudugudu. Receive your city. Nimwakira umudugudu. Receive your Uvuye mu city ijuru. from heaven. Nimwakira ururimi. Receive the Rusha language. muzaganiramo A new Abanyafrika. language the Africans will communicate. Igiswahili. Swahili. Jesus. Hey! Hallelujah. Icyubahiro kibe The cy'Uwiteka. glory belongs to our Lord. Tugiye gufata igaburo ryera. We are going to take the Holy Aribyo Communion, riturangiriza Afrika and haguruka. that's how we are going to close this year's Africa Arrive. Uriteguye muri uyu mwanya. Are you ready this moment? Ndagusaba muri uyu mwanya. I will ask you this moment. Ndagusaba muri uyu mwanya. I'll ask you this moment. Ngufate umutsima. Take the bread. Ufate umutsima. Take the bread. Muri uyu mwanya. In this moment, Tugiye kuwushimira. we are going to bless it. Tugiye kuwushimira. We are going to bless the bread. Ufate Take it in your mu hand. wawe aho uri Wherever you are in your cyangwa aho family. uri. Wherever you are. Mana Oh Lord tuzanye God, umutsima. we are blessing this bread. Ngo ijoro Yesu bakugambaniyemo. The night that Jesus was betrayed, Wenze umutsima urawushimira. you took the bread and blessed it. Turawushimiye. God will bless this bread. Uha umugisha Bless it. umubiri wawe. Your flesh. Nituwurya When we consume it, ubuzima bwawe bumanuke muri your Afrika. life comes into Africa. N'abandi bose bari mu mahanga. And every diaspora. N'abakunda Afrika. And the one who loves Africa. Inshuti za Afrika. The friends of Africa. Umwuka wo kuzana Edeni muri Afrika ubazemo nibarya umutsima muri iyo The mwanya. spirit to bring back the Garden of Eden in Africa to come back in them. Ubugingo bwawe bubemo. As they eat this bread this moment, may your life come into it. Ngo arawumanyagura. He broke the bread. Amaze kuwumanyagura. After he broke it, Aho awuha abigisha. he gave it to the disciples. Arabwira ngo He told them, nibarye. eat, Reka turye hamwe twese. let us eat, share all of us together. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Yendi igikombe He took the cup, aragishimira. he blessed it. Ngo aya ni amaraso y'isezerano rishya. This is the blood, the new covenant. Ngo yavuye ku bwa benshi. It was shed for many.
muyanywe Take it kuko ni ubugingo bwanjye. because it is my life. Mwami Yesu tuzamuye ikiko God, present this cup before you. umwe wese Whoever drinks from it, mukize indwara heal their diseases n'ibyaha. and sins. Garura ubuzima bwawe muri Afurika. Restore your life into Africa. Tugire ubuzima May we have life. bwawe Yesu. Your life for Lord Jesus. Ko ni wowe Adamu wa nyuma Because you are the last Adam. uje kubana natwe muri Edeni ya nyuma You have come to live with us in the last Eden, ariyo Afurika. which is today's Ngo Africa. muzanywe wese Let's drink from it all mwibuke urupfu rwanjye. in remembrance of my death. Unywa wese umugisha. Whoever drinks it, bless Mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. Amen. 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 Nimunywe mwese. Drink from this cup. Shimwa Yesu. Be praised, Lord Jesus. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus, Iri gaburo ryera for this Holy Communion. rihuza imitima y'Abanyafurika bose. May it connect all the hearts of Africans. Afurika ibe imwe. May Africa be united. Ikureho imbibi. May it take off the borders. Igire urufaranga rumwe. May it have one money, Ururimi rumwe. one language, Umutima umwe. one heart, Umwungeri umwe. one leader, Igicaniro kimwe. one altar, Kwizera kumwe. one faith, Umwami. one king, Umubatizo one baptism, uhereye none from today kageza iteka ryose. and forever. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Bavandimwe, Brethren, turashoje igiterane cyacu. we are closing our conference. Twongeye kubatumira We invite you again umwaka utaha. next year, Kwezi kwa karindwi July itariki 10 from the 10th kugeza ku itariki 10 to the 17th. uzaba witeguye. Be ready. Amahoro ya Yesu May the peace of Jesus abane